cele nangendlela futhi ozizwa ngayo umtshele ne yabona nje le ndlela osizwa ngayo umtshele noma ngathiwa usungena empini noma usungena empini umtshele baba yazi khona impi engiyibuka ukuthi ngiyangena kuyo manje khona impi engikuyo la kodwa angikwazi ukungena ngedwa umtshele baba angikwazi ukungena ngedwa cela ungiphe amandla ngiyazi ukuthi makukhona wena lempi ngiyokwazi ukuyinqaba kodwa mawungekho wena iyongihlula ezokuthi kulempi engibhekene nayo izongihlula mangabe ngihamba ngedwa kodwa mawukhona wena ngizokunqoba umtshele noma mntaka ma uhole ngomhla ka25 ngomhla ka26 yaphela imali umtshele baba azangisayithandi le mpilo engiyiphilayo angisayifundi impilo engiyiphilayo ibhlungu yazi manje kusho umsebenzi wami engiwusebenzayo angisawuthandi ngoba imali angiyiboni kodwa ngoba ngithemba wena umbeba mfowethu wawufunda ukumthemba umthemba uNkulunkulu ungathemelezi emthandazweni ungathemelezi emthandazweni yazi yogcina nawe usuphitha lento ethi hayi uNkulunkulu usizwe isizayo yazi ngoba yilabo abathemeleza abasho njalo yilabo abathi beya kuye bahamba bayothemeleza bagcina bengayitholi impendulo kuye ngoba mawuthemeleza emthandazweni awubuyi nalutho kodwa mawuxoxa naye ubuya na something ingakho phela into phela mangabe phela eyenza even usho uMoses mabe feka uMoses uthi Moses ngikuzwile ukukhala kwabantwana bami nakhona akathandazi baxoxa noMoses kunesikhathi somthandazo kunesikhathi sokuxoxa naye mntaka mangeke uthandaze kuNkulunkulu izimo ibheke phansi ngeke uthandaze kuNkulunkulu yonke into engahlangana yaphela lapho yaphela umthandazo lapho tshelwa yimi ngesikhathi kubheke phansi yonke into empilweni yakho yonke into oyithintayo ingahlangani ngeke uthandaze uNkulunkulu tshelwa yimi yabo lapho hayi awusafunakala umthandazo lapho sekudinga umuntu ozoxoxa noNkulunkulu xoxe naye khulume naye sakudinga uxoxe naye ke manje na yabona nje yabona mangabe kunezikhathi la khona ukuzwe khona ukuthi Nkosi yami yazi sekuphele amandla omthandazo amandla aphelile omthandazo yabo lapho ke isuke sifuna ukuthi uxoxe naye ngoba kunesikhathi somthandazo kunesikhathi sokuxoxa noNkulunkulu kunesikhathi somthandazo kunesikhathi sokuxoxa noNkulunkulu Moses ngikuzwile ukukhala kwabantwana bami futhi Moses ngibonile Moses ngifuna uhambe Moses ungile lapha kwaIsrael eGibhithe ungikhiphele bona umtshele uFaro abadedele Moses respond yakhe baba uyangazi Nkosi uyangazi mina ukuthi nginamalemu yabona uyangazi mina Nkosi ukuthi nginamalemu futhi ngeke hazangizwe kahle uFaro yabona uyayidoubt Moses uyaxoxa noNkulunkulu uyamtshela ukuthi Nkosi lokho ngithuma kona ngiyakuzwa ukuthi ngami nginamalimi olimini lwami kunesikhathi sokuxoxa noNkulunkulu kunesikhathi sokuthandaza kuNkulunkulu abantu abaningi ababuya na something imosi yabi labaxoxayo noNkulunkulu mancane ama result okuthandaza kuNkulunkulu kodwa maningi ama result okuxoxa noNkulunkulu
ingakho phela mangabe uzoba nohambo olude ke kusho wena baba sengiyahamba Nkosi hamba nami nale moto engihamba ngayo protect uyivikele hamba hayi uthi manje uthi hamba nami usho manje lolu hambo uthathayo njengamanje awuhambi wedwa ukhona ohamba naye sake saphuma ekuseni ngabo 3 siye ekhaya kwaku-2 ya kwaku-2 ekuseni kanami semncane masamba livele liphuma isondo maliphuma isondo le ndawo ephuma kulisondo i-bridge yomfula la ngaphansi emfuleni la phakathi kwe-bridge izangoma labathakathi bahlala khona benza imkhuba yabo khona lavela phuma isondo ikhathi u2 ekuseni ingane isakhali kanje kodwa ngoba uNkulunkulu sisuke simreportele mangabe sisuka ukuthi inkosi hamba nathi nala samba khona hlelemba nala samba khona inkosi sivikele ngoba asasobhekana nani ngashintsha ithayiti suka ikhali ingane idonsa lemoya ela ngaphansi kwebridge ngoba ila ngangashiya ndawo ila kugilwa khona imkhuba khona suke lapho ulifaya isondo sihambe uma ngabe sesahamba sifika kwenye indawo ngizwe ukuthi ubuthongo angibazi omngakabuqhamukabi ngizwe ukuthi ngiyazela mase ngithi mina ngicela ngaphambili singene egarage silaleni ngoba ngiyabona ukuthi ngiyazela kwadlula ama-truck ayi-2 ngingene egarage mina adlula ama-truck ayi-2 sifike sipaka imoto egarage silale emotweni kuthi ngabo 6:30 ngoba kubusika 6:30 mase siyavuka siyilule ngithi mina